nema boljeg pića od vode. Daj nam još po Radleru. Namjerno bolji Premium Radler. I ovog vikenda u Bingu dodatno sniženo. Teleća rebra po super cijeni 7,95. Mladi krompir za samo 1,35. Majoneza 600 grama Hellmann's. Gratis kiseli krastavci Bonduel 5,95. Deterđan za veš 30 pranja Duel Đurđevak 6,15. Bingo, kralj dobrih cijena. Namjerno dobar Tuzlanski pilsner. Hoće li djevojku čista srca prevrtljiva sudbina odvesti do ostvarenja snova o savršenoj ljubavi? Talijanska mlada. Es geht den alltäglichen Wahnsinn rund unsere Lebensmittel. Zamislite kamione koji iz Beča na deponiji odvoze brda, dan ili dva starog hljeba. Količine hljeba koje pekari Beča bacaju svaki dan dovoljne su za potrošnju manjeg grada, recimo Graca, drugog grada po veličini u Austriji. Ova scena iz filma na slikovit način predstavlja problem neuravnotežene proizvodnje i distribucije hrane na globalnom nivou. Film prati industriju hrane od poljoprivrednika do distributera, od Francuske do Brazila, prateći kako velike multinacionalne kompanije iz prehrambene industrije praktično izbacuju iz posla lokalne farmere, ribare i stočare. Velike kompanije u trci za profitom narušavaju ekološki balans i rasipaju prirodne resurse. Višestruko nagrađivani dokumentarni film Mi hranimo svijet gledajte ove nedjelje od 20 sati. Lehrt uns der Film, sorgt anderenorts für todbringenden Mangel. Mehr als 5 Millionen Kinder sterben jedes Jahr am Hunger. TV prijenos sportskog događaja podržali Bingo Tuzla i Pivara Tuzla. Lijep pozdrav poštovani gledalci, dobrodošli u veliku salu Sportskog kulturno-privrednog centra Mejdan. Pred nama je kulminacija ovog Take Opena, dakle 19. po redu u okviru kojeg će se održati četvrti memorialni turnir Fuad Hadžiavdić Fudo. Više ove će nam reći moj sukomentator, čovjek koji će nas voditi sljedećih sat vremena kroz karate dešavanja, gospodin Adi Selman. Lijep pozdrav gospodine Selman i hvala vam što ste odveli vrijeme, vidimo da ste dole na sve strane, evo sada i ovdje kod nas. Veliki pozdrav i vama i naravno svim gledalcima radio televizije Tuzlanskog kantona, televizije koja zna prepoznati prave pozitivne sportske aktivnosti koje promoviraju ovaj grad i zdrav način života i hvala vam još jednom što kroz direktan prijenos činite ovaj turnir još boljim. Evo Adi, pred nama je, kako smo najavili, ta kulminacija turnira gdje su 8 najboljih seniora i seniorki. Evo šta očekuješ? Prije toga malo nam reci koliko je ovdje danas takmičara, koliko je klubova i iz kojih zemalja sve dolaze na Take Open. Znamo da ovdje uglavnom dolaze najbolji, tako mogu reći, iz čitave regije, naravno i Bosne i Hercegovine. Upravo tako, Tuzla je danas slobodno možemo reći centar Balkana što se tiče sportskih dešavanja. Naime, povodom 19. Take Opena koji se, kao što sam naziv kaže, održava 19. godinu za redom, došla je na stotine karatista i preko 1500 gostiju iz svih država Balkana. Tu su naravno i najbolji karatisti Srbije, Hrvatske, Slovenije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine. Tu je nešto
danas ćemo vidjeti na dijelu buduće vjerovatno olimpijce iz ovih država. Znači vidjet ćemo jedan jako kvalitetan karate. Naši gledalci će imati priliku da se upoznaju sa ovim najmlađim olimpijskim sportom, da uđe u pravila i da možda još jedan sport zavole koji toliko nema priliku da bude na TV ekranima. Tako da mislim da nas zaista očekuje jedno lijepo druženje ovim subotu popodne i da ćemo svi zajedno uživati. Također ono što želim da naglasim je da su čitav dana se dešavala takmičenje, jutros od 10 sati bile su eliminacione borbe. U revijalnom dijelu turnira za novčanu nagradu će nastupiti oni najbolji, odnosno 8 djevojaka i 8 muškaraca koji će se boriti za novčane nagrade. Nešto kasnije ćemo i detaljnije najaviti sve te takmičare. Tako da mislim da će nas očekivati zaista jedan lijep dan. Dobro, nije u redu da ne pomenemo i ljude prije ovog turnira, naravno bilo je dosta borbi. Evo konkretno vaš klub, koliko ste zadovoljni, znamo da uvijek klub borilačkih sportova Tuzla Simbra ima visoka očekivanja, pa evo kako je to proteklo do sada? Upravo tako, kao što ste rekli, naš klub je suvereni predstavnik tuzlanskog karatea. Mi ponovo ovdje osvajamo najbolje medalje. Ovdje ćete imati priliku vidjeti neke od naših takmičara i u revijalnom dijelu. Ja bih ovim putem želio zaista da se zahvalim naravno svim sponzorima, ali ću pustiti da se... Da, ministrica sporta obrati naravno sve. Posebno jer se turnir održava u povodu Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine. Ova sportska manifestacija međunarodnog karaktera veoma je važna ne samo za Tuzlanski kanton, nego i za federaciju pa i Bosnu i Hercegovinu u cijelini. To je manifestacija koja slavi Dan nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a s obzirom na broj učesnika, međunarodni karakter, kao i činjenicu da okuplja najbolje sportiste karatea iz Evrope i svijeta, nesumnjivo je da zaslužuje veliku pažnju. Na samom početku dopustite mi da svim takmičarima poželim da svojim trudom i zalaganjem ostvare što bolje rezultate i uspjehe na ovom turniru, budući da je i ove godine kao i prethodnih konkurencija među takmičarima izuzetno jaka. Veliki broj sportista sa vrhunskim dometima u ime Tuzle i drugih općina ovog kantona su sa ponosom nosili širom Evrope i svijeta. Neki od njih su danas i ovdje prisutni, ja im se još jednom želim zahvaliti što svojim današnjim aktivnostima i iskustvom koji prenose na mlade sportiste i nekim novim sportskim veličinama čijim ćemo se rezultatima sigurno ponositi. Sve oblasti društvenog života pa i sport zahtijevaju ulaganje što je preduslov za pozitivan rezultat i u okvirima svojih mogućnosti vlada Tuzlanskog kantona traži načine da protežira i podrži sport u svim oblastima, pa je tako podržala i organizaciju ovog turnira. Vlada Tuzlanskog kantona prepoznaje vaše zalaganje i nastojat ćemo u skladu sa objektivnim mogućnostima pružiti vam podršku koju uistinu zaslužujete. Cijenjeni sportisti, ovom prilikom još jednom želim da vam i u budućim takmičenjima nastavite davati svoj maksimum i tako postignete što bolje rezultate, a da istovremeno demonstrirate sportski duh i prijateljstvo koji sport i čine tako uzvišeni. U ime vlade Tuzlanskog kantona, u ime Ministarstva za kulturu, sport i mlade, organizatorima i učesnicima želim uspjeh, 19. međunarodno otvoreno prvenstvo Tuzlanskog kantona u karateu i 4. memorijalni turnir suda Fuad Hadžiabdić judo proglašavam otvorenim. Hvala. Evo ovdje otvoreni turnir, naravno i mi ćemo pomenuti naravno i firme Bingo Tuzla i Pivovara Tuzla koji su također pomogli da se ovaj prenos realizuje. Naravno ne može se bez toga kao i vi, ali hvala ljudima koji prepoznaju uvijek pravu stvar i sport. Jednostavno sport moramo naći način da ga što više promovišemo, pogotovo u ovakvim vremenima. Upravo tako i mislim da ćemo pustiti sada da se uruče nagrade i zahvalno s onim najzaslužnijim, da im pružimo odgovarajuću pažnju. Tako je. Vlada Tuzlanskog kantona, Ministarstvo za kulturu, sport i mlade, grad Tuzla, rudnik Soli Tuzla, apoteke Ibn Sina Tuzla, gradska čevapčinica Limenka, Adman servis, autoškola Baja, Babilon Tuzla, Delta MC DOO Tuzla, Kristal DOO Živinice i radio televizija Tuzlanskog kantona.
Da, ovdje vidimo ljude na okupu koji... Tako je vrlo važno naglasiti da je ovaj turnir kao generalni pokrovitelj podržala vlada Tuzlanskog kantona, a ovdje imamo izaslanika premijera Tuzlanskog kantona, gospođu ministricu za kulturu, sport i mlade, i također velika i nemjerljiva podrška i grada Tuzle koji ponovo iz godine u godinu podržava TK Open i koji u stvari prepoznaje TK Open kao ponos našeg grada. Tu je čitav niz firmi, društveno odgovornih firmi, ćete vjerovatno i mene vidjeti u toku prenosa koji treba da cijenimo kao društveno odgovorne firme, kao firme koje podržavaju razvoj sporta i mladih i koji će usluge treba da koristimo možda nešto više nego onih drugih, jer zaista treba da cijeni ljudi koji svoj novac ulažu u sport i mlade i razvoj pozitivnih društvenih vrijednosti. Naravno. Evo, nakon ovih priznanja možemo se malo vratiti prije nego što počne ovaj dio turnira. Memorijal, četvrti je Fuad Hadžavdić Fudo, evo pomenimo malo. Upravo tako, Memorijal je dobio ime po Fuadu Hadžavdić Fudi, nešto iskusniji gledalci znaju ko je bio taj gospodin. Znači, Fuad Hadžavdić Fudo, ugledni društveno-politički radnik u postratnom periodu Bosne i Hercegovine, mnoge je ostavio, mnoge je zadužio u toku svog života, između ostalih i naš klub borilačkih sportova Tuzla Simbra svojim dobrim djelima, svojim pozitivnim pristupom prema okolini, tako da smo mi u spomen na njegovo ime, na njegovu izuzetno pozitivnu ličnost odlučili da se ovoga puta, četvrti put za redom, mu na taj način zahvalimo i tako upravo ovaj najbolji dio, tako da kažem, najkvalitetniji dio turnira i nosi njegovo ime, tako da nadamo se da ćemo skladiti tim i gledati jako dobre mečeve, jako zanimljive borbe. Da, evo, već smo to pomenuli, dakle ovo je kulminacija 19. TK Opena, ali nije u redu da ne pomenemo i sve one koji su bili prije ovoga i koji će biti poslije ovoga, pa evo, malo nam reci, Adi, prvo od svog kluba, klub borilačkih sportova Tuzla Simbra. Pa tako je, ovo takmičenje redom posvećuju najbolji karatisti Evrope. Upravo sada oficijalni spiker najavljuje karatiste koji će učestvovati u Open mečevima. Mi ćemo ih nešto kasnije naravno detaljnije predstaviti kada oni budu radili borbe. Ono što želim da kažem, da će prije samih borbi dvojica naših članova ponosa našeg kluba, Boris i Edis Kasumović, osobe sa Downovim sindromom, one će odraditi kate i pokazati u stvari kako je karate, odnosno kako je sport za svakoga, kako smo svi ravnopravni u sportu i kako zaista uz trud i zalaganje možemo sve granice pomjeriti i kako možemo biti izuzetno pozitivne ličnosti. Mislim da će sada upravo Edis i Boris Kasumović tako odraditi svoju katu. Naravno, za one koji ne znaju, karate se dijeli u kate i borbe. Kate su prezentacija karate udaraca sa zamišljenim protivnikom. To će upravo na svoj način odraditi Edis i Boris Kasumović. Nakon toga ćemo krenuti gledati borbe. Naravno, nešto ćemo više i detaljnije samo kada krenu borbe i objasniti kako bi naši gledalci koji možda prvi put gledaju karate, odnosno karate borbu, mogli biti detaljnije upoznati, kako bi im zaista ovo sve moglo biti zanimljivo. Ali sada, naravno, idu kate Boris i Edis Kasumović. Ja bih sve gledalce molio da pažljivo gledaju ova dva momka koja su zaista čudo, tako da kažem, u svojim kategorijama, koji na svim takmičenjima za osobe, odnosno u njihovim kategorijama bilježe pobjede, koji su naravno vjerovatno budući predstavnici Bosne i Hercegovine na paraolimpijskim igrama, odnosno onim u Tokiju, ako vas bude sve zdravlje služilo i ako se kvalifikujemo na te turnire. Da. Evo, pogledat ćemo. Tako je, Edis Kasumović i Boris Kasumović su braća. Ovim putem bi ja želio posebno istaći njihovog oca Sadika Kasumovića, koji je jedan nevjerovatan sportski radnik. Naime, Sadik Kasumović je samohrani otac ove dvojice momaka. Oni imaju još jednog brata, Dejana Kasumovića, koji trenutno živi u Kanadi, koji je nekada bio vrhunski karatista. Znači, Sadik Kasumović, bez obzira na sve obaveze koje ima, stiže da bude odgovoran društveno-politički radnik i da pomaže sport maksimalno koliko može. Ovo upravo bila kata Edisa Kasumovića, sada će da radi Boris Kasumović. Svi će raditi. Ajde, to ćemo da već kasnije. Sam da završimo prije. Znači da im kažem da dođemo na takmičenje da će kasnije. Ja, pa ću. Ovo je naravno sve uvertira pred konačne borbe, koja će naravno svima biti dosta zanimljiva i kada ćemo moći da predstavimo karate sport u pravom svjetlu i kada ćemo moći da približimo karate borbe
tako da evo za nekih 3-4 minuta će početi zvančne borbe. Ovo su bile Edis i Boris Kasnović koji su pozdravljeni gromoglasnim aplauzom sa tribina Tuzlanskog mejdana. Kao što sam već rekao, danas je preko 1500 gostiju u Tuzli koji čitav dan borave u našem gradu. Mnogi od njih su došli još sinoć, tako da su i noćili i nadam se imali priliku da u najboljem svjetlu upoznaju prelijepu Tuzlu i da nas se iduće godine u još većem broju vrati. Evo sada, baš kao što smo i najavili, treba da krenu i prve borbe. Da, evo sudije su dole spremne na tatami, evo možemo malo i našim gledalcima objasniti. Evo trenutno vidim pet sudija. Tako je, 5 sudija stoje oko borilišta i tu je glavni sudija koji vodi samu borbu. Trenutno prvi meč će raditi Balt Aldin iz Sarajeva i Hamza Čajić iz Lukavca. Da sa naše kantona Orka Lukavac, ako se ne varam. Tako je, naravno, jedan jako dobar momak. U plavom pojasu je Balta, dok je u crvenu Hamza Čajić. Cilj u karateu je, evo, jedan lijep ulazak je odmah bio Hamza i Čajića, ali ga je, cilj u karateu je koji će takmičar prije rukom ili nogom poentirati i izvršiti udarac. Ovoga puta smo vidjeli da je Hamza Čajić napao mladog Balta, ali je Balta uspio izbjeći njegov udarac i presresti ga, tako da je dobio poen, odnosno 1-0. Poeni rukom se bodu 1 poen, poeni nogom u tijelo 2 poena i poeni nogom u glavu 3 poena. Sada ćemo naravno malo to i detaljnije vidjeti. Sada Hamza ide malo ofanzivnije. Moram priznati, karate, znamo da se protivnici moraju, tako da kažem, da se suzdrže od bilo kakvog kontakta prema licu, ali evo u posljednje vrijeme vidimo da je karate često, tako da kažem, prolazi ruka i noga prema licu. Tako je, u karateu su izuzetno jaki udarci, kao što vidimo izuzetno su eksplozivni udarci, tako da je se moralo, evo, jedan lijep ulazak prednjom rukom Hamza Čajića, vjerovatno gledalci koji prvi put gledaju mogli su vidjeti da je ovo bio jedan jako lijep poen. S obzirom da su jako jaki eksplozivni udarci karateu, Svjetska karate federacija je smanjila kontakt na najmanji mogući rizik, ali naravno kontakt se dešava i tu sudije treba da procijene da li je udarac bio sa kontrolom, odnosno sa minimalnim kontaktom, ili da li je to bilo bez kontroli. Ono što je važno naglasiti, u karate je jedan od rijetkih borilačkih sportova gdje ukoliko povrijedite svog protivnika ne možete pobijediti. Znači cilj je nadmudriti protivnika, pokazati da ste u samoj vještini, u samoj borbi bolji, ali da ga ne povrijedite i da ga na fair i korektan način pobijedite. Trenutno borba, što se tiče ove borbe, rezultat je 1-1. Očekujemo sada još bolju, još agresivniju borbu. Trenutno oba takmičara kalkulišu. Hamza Čajić pokušava prednjom rukom da iskoristi svoju dužinu i da poentira, što trenutno ne uspijeva, dok mladi Balta u plavom pojasu pokušava izvući njegov udarac, sačekati da on ispuca i nakon bloka da ga pokuša poentirati, odnosno da iskoristi njegovu blizinu, što je upravo i uradio. Znači pustio je Hamzu da uradi prednjom rukom udarac, on ga izblokirao i poentirao, tako da je trenutni rezultat 2-1 za Baltu. Hamza mora krenuti nešto ofanzivnije da radi. Evo ponovo ulazak Hamze, nema poena. Borbe su trajanje od 3 minute. Tako je, borbe traju 3 minute, to su izuzetno eksplozivno, izuzetno naporni mečevi. Nekom se možda na prvi pogled čini da je 3 minute izuzetno malo, ali 3 minute izuzetno naporan meč, otprilike kao sprinterske discipline u atletici, na taj način se troši energija u karateu. Ponovo mladi Balta izuzetno pametno radi, on čeka Hamzu koji je doduše nešto neiskusniji od njega, jer je Hamza tek ušao u seniore. On čeka napravio sjajne rezultate u mlađim kategorijama. Tako, on je bio na svjetskoj rang ljestvici prvi, znači to je jedno čudo od djeteta, bukvalno tako možemo reći, momak u kojeg se treba u budućnosti ulagati, koji je sada prešao u stariju kategoriju, i ovdje vidimo upravo taj nedostatak iskustva gdje Hamza pokušava da ulazi, ali vrlo pametno Balta izbjegava borbu i kroz kontranapade poentira, trenutno i u vodstvu. Evo Hamza sada pokušava bacanje, ali nažalost nije uspio poentirati, tako znači nije uspio završiti bacanje poenom u glavu, tako da neće dobiti 3 poena, a Balta će dobiti kaznu iz razloga što se vukao za kimono, tako da rezultat ostaje nepomijenjen. Trebamo očekivati sada nove napade Hamze Čajića, dok Balta, pogledajte, ponovo eskivažom i ponovo iz kontre napada, ali je bilo prejak udarac, tako da sudjeni... Prošla je ruka, da, previše. Tako je, prošla je ruka, previše bez srca, tako da nije bilo. Poen se dodjeljuje kada najmanje dvoje pomoćnih sudija mahnu zastavicu
zastavicom za poen. Tada sudija mora zaustaviti meč i dodijeliti poen. Evo ponovo lijepo izbjegavanje borbe i onda iz kontri Balta uspijeva napraviti udarac. Ovoga puta je dobio samo jednu zastavicu, tako da neće biti poen. Naravno, plave i crvene su kao i njihove boje pojasa, da se zna koji je... I kada dvije zastavice budu, mora se zaustaviti borbe i napraviti poen. Ovo je prošao Balta previše, tako? Tako je. Ovo je udarac Balte u stomak, u karateu su udarci u stomak tolerišu. Ovo je vjerovatno bio udarac u pleksus, oni koji se bave sportom, odnosno borila sportima, tako je, znaju da je to izuzetno jak udarac, tako da mislim da Balta ovdje neće dobiti kaznu, osim akoliko sudija ne procijeni suprotno. Ovo je nažalost nezgodna situacija gdje je potrefio pleksus, ali mislim da ovdje neće uslijediti kazna, nego da će Hamza nakon ukazane ljekarske pomoći, naš doktor Carneli Kurtović, biti spreman da nastavi borbu. Ovo je sve kratkotrajnog karaktera. Mislim da će ubrzo se Hamza ponovo vratiti u meč i probati da dostigne ovu prednost koju Balta ima. Balta naravno je probao udarcem u stomak odbiti Hamzu, odbiti njegove napade i da sačuva prednost. Trenutni rezultat je 2-1 i ostalo je još nekih manje od pola minute do kraja meča, tako da vjerujemo da će Hamza, ukoliko uspije nastaviti meč... U slučaju 2-2? U slučaju 2-2 pobjeđuje onaj protivnik koji je dobio prvi poen. Znači, Karate federacija, s obzirom da je karate postao olimpijski sport, uvela i to u novinu. Naime, onaj protivnik koji dobije prvi poen ima prednost u toku izjašnjavanja kako bi se motivisali oni koji su krenuli, koji su gubili na početku, tako je, da što više napadi, da što bude atraktivnija meč. Također, evo pogledajte, Hamza pokušava nogama napraviti 3 poena kako bi preokrenuo rezultat, to ponovo možemo očekivati u nastavku borbi, a ukoliko u zadnjih 15 sekundi protivnik koji je dobio prvi poen krene izbjegavati borbu i to sudije prepoznaju, onda on gubi mogućnost da pobjeđuje u slučaju neriješenog ishoda i onda sudije kroz sudijsko izjašnjavanje određuju koji je protivnik po njihovom mišljenju bio bolji. Sada očekujem ponovo napade Hamze nogama da pokuša preokrenuti rezultat, pokušava nožnim udarcem od 2 poena, ali ponovo lijepo presretanje. Tako je, mogu ste vidjeti, Balta mudro čeka presretanjem, ponovo ima jednu zastavicu, neće dobiti poen. Tu se baš vidi iskustvo gdje on želi da dođe na 2-2, međutim Balta to koristi i čeka ga. Evo lijep jedan udarac prednjom rukom Hamze i uspio je dobiti poen, bit će 2-2, ali Hamza mora još jedan poen napraviti. Zato što je Balta poveo. Tako, jer je zapravo, ovdje su gledalci mogli prepoznati, Hamza je sada došao do poentirajuće zone, odnosno došao do glave i napravio problem, ali Hamza se čini kao da nema dovoljno snage. Evo jedan lijep pokušaj kružnog udarca, nema. Mislim da što se tiče ove borbe da nećemo imati... Hamza je iscrpljen, vjerovatno i zbog onog udarca kojeg je dobio. Treba naglasiti da je Hamza prethodnih mečeva imao u ovom danu više mečeva, tako da i to vjerovatno utiče i već je gotov. Balta je u finalu, dok će Hamza raditi za 3. mjesto. Sada da vidimo da li će djevojke raditi ili ide meč muškaraca, ipak meč muškaraca. U drugom meču imamo izuzetno kvalitetan duel. Naime, u crvenoj opremi je Čongo Anis, karate klub Čempion i Liđa, standardni reprezentativac Bosne i Hercegovine. Mogu slobodno reći jedan od 3 najbolja karatista koje Bosna i Hercegovina uopšte ima. Definitivno jedan od kandidata za olimpijske igre 2020. godine. Momak je vice prvak Balkana, osvajač medalja s evropskih svjetskih medalja i upravo smo vidjeli jedan odličan nožni udarac i odmah će dobiti 2 poena, što je velika prednost. Radi protiv momka reprezentativca Srbije Dejana Cvrkote koji dolazi iz Renjanina, on je također standardni reprezentativac Srbije i ovdje zaista možemo očekivati kvalitetan karate. Čongo je na osnovu svog iskustva, iako je vrlo izuzetno mlad takmičar, uspio odmah napraviti 2 poena i povesti sa 2-0 i u svoju, mislim da mu je to bio cilj i upravo borba kreće u njegovom ritmu. Upravo onako kako je želio. Evo sada pokušali su jedan i drugi napraviti poen, nisu uspjeli. Ono što možemo očekivati je veći pritisak Dejana. Da, kako vrijeme otiče. Tako je, upravo kako vrijeme odmiče možemo očekivati sve veći pritisak Dejana Cvrkote, da će to Ane Šongo pokušati na dobar način iskoristiti. Naime, Ane Šongo upravo radi taktiku iz defanzivu, ofanzivu, naime povlači se taktički i čeka da mu se približi Dejan Cvrkote, on će vjerovatno ili iz kontre, evo upravo je ponovo probao, znači pustio je da mu Dejan Cvrkota krene, on je izblokirao i pokušao iz kontri iskoristiti njegovu, odnosno to što mu on prišao i napraviti poen, ali nije uspio.
koji ponovo to radi, znači radi iz defanzive u ofanzivu, znači napade iz kontre i čeka da Dejan uradi napad, on pokušava blokirati, iskoristi njegovu blizinu, napad spoda i tu je iskivaža, a Dejan naravno je svjestan njegovih kvaliteta, oni su se mnogo puta susretali i sa dozom opreza sve napade, evo ponovo pokušaj nožnog udarca u tijelo, nije uspio, sada vidimo da li će Dejan je i ništa, naravno, ponovo znači Dejan pokušava Đako Zukem, odnosno ručnim udarcima da smanji prenos, ali ne uspijeva, Ane Šongo izuzetno efikasno to koristi, znači skivažom, izbjegavanjem tijela i blokom, uspijeva, evo pokušaj nožnog udarca koji je bio jako blizu, ali nije uspio, Ane Šongo odlično eskivažom izbjegava. I upravo to što sam pričao, ovo je izuzetno naporan sport i vidim odmah da su protivnici umorili, iako su izuzetno spremni. Ono što ja znam je da reprezentativci Srbije, odnosno kandidati za olimpijski ciklus su konstantno na pripremama. Evo recimo upravo se sada vratili sa Tare, sa 15-dnevnih priprema. Znači oni konstantno su u pogonu, konstantno su u naponu snage i što se tiče njihove fizičke spreme, oni su izuzetno fizički spremni takmičar. Sada mora definitivno Dan, evo upravo Dan pokušao ponovo, ali nije uspio. I upravo je spala rukavica Anes, tako da će se zaustaviti meč. Znači Anes trenutno vodi 2-0, ima zaista veliku prednost. Dejan ukoliko hoće da preokrene rezultat mora napraviti nožni poen u glavu ili krenuti što prije praviti ove udarce po jedan poen kako bi uspio preokrenuti rezultat, ali to će biti izuzetno teško jer je Anes Šongo upravo ono što je htio da uradi odmah na početku, napravi udarac nogom u stomak, poveo 2-0, iskoristio možda i neopreznost Dejana Cvrkote jer obično protivnici na početku meča ne idu jako. Evo ovo je bio jedan lijep udarac Đako Zukijem u prsa što će rezultirati poenom. Kao što vidimo imamo dvije zastavice, tako da će rezultat biti 2-1 i dalje Dejan mora napraviti minimalno 2 poena. Tako je, što će izuzetno teško s obzirom da je naspram njega izuzetno kvalitetan momak. Još jednom kažem, ponos bosansko-hercegovačkog karate sporta Anes Šongo iz Sarajeva koji zaista pametno čuva. U slučaju da napusti tatami, odnosno ovamo se kreće po rubu. Tako je. Anes Šongo, karatisti u borbama imaju pravo 3 puta izaći, ali 4 puta izaći sa tatamija, osim ukoliko to nije u posljednjih 15 sekundi, onda smiju samo 2 puta. Anes Šongo je sad ovo taktički uradio, pustio da prođe određen broj sekundi i napustio borilište, dobio je kaznu koja u suštini ne utiče na rezultat, tako da je namjernim stvar čuva vrijeme. Tako izbjegavanjem borbe izbjegao neki konflikt sa potencijalni poen, ali je uspio da izbjegne. Evo ponovo pokušaj, ništa od toga. Dejan Cvrkota definitivno sam mora možda probati nogom u glavu ili nogom u stomak napraviti poen. Evo lijep, zaista ste vidjeli kako je Anes Šongo izbjegao poen i pokušao rukom, ali nije uspio, a nakon što je sudija zaustavio borbu, Dejan Cvrkota je pokušao u glavu nogom, ali naravno to se nije bodovalo jer je prije toga već zaustavljena borba. Ono što želim reći da je glavni sudija ovog meča konkretno Eldin Redžepag i sudija iz Tuzli koji također predstavlja ponos karate sporta. Naime, popularni Ređa je trenutno svjetski sudija i trenutno na svjetskom prvenstvu u Madridu će polagati za glavnog sudiju Svjetske karate federacije, što zaista je velika čast ne samo sudijske organizacije nego čitavog karate sporta u Bosni i Hercegovini. To nam može pomoći jer znamo kako je lijepo imati svoj glas bilo gdje u nekim institucijama, do sad nismo imali, pogotovo karate postao olimpijski sport i bit će borbe dobre za Tokio 2020 i je lijepo imati nekog našeg čovjeka koji može dati svoj glas i za nas. To je jednostavno tako rade svi. Upravo tako. Lobiranje je nažalost postalo u svim segmentima života, pa tako i u sportu. Tako je. Zamislite kolika je ponos recimo što Srbija ima sudija na FIFInim takmičenjima, na svjetskim prvenstvima, tako i mi sada dolazimo u priliku da imamo svoje sudije. Evo nam i prve ženske borbe danas. Tako je, polufinalne borbe u ženskoj konkurenciji rade Cvrkota Sanja u crvenom pajacu, reprezentativka Srbije iz Zrenjanina, i u plavom pajacu Andrijana Vičevac, također reprezentativka Srbije koja dolazi iz Beograda. Ove dvije djevojke su izuzetno kvalitetne, osvajačice brojnih medalja. Ja se recimo sjećam 2009. godine kada smo bili na svjetskom prvenstvu u Maroku. Ja naravno reprezentaciji Bosne i Hercegovine, reprezentaciji Srbije, njih dvije su obje osvojile medalje na svjetskom juniorskom i kadetskom prvenstvu u Maroku. Znači to su dvije djevojke koje imaju kontinuitet rezultata i izuzetno su kvalitetne i čine nam čast zaista što dolaze redovno iz godine u godinu na naš turnir, koji što pokazuju da u sklopu njihovih
olimpijskih priprema, u sklopu priprema za evropsko prvenstvo. Važna karika je i ovaj turnir u Tuzli. Trenutni rezultat je 0-0, ove dvije djevojke su izuzetno dobro. Da, to se poznaju, da. Zato i taktiziraju. Tako je, evo jedan lijep, zaista upravo, mogli smo vidjeti, znači noga u glavu na lijep način, tako je, 3 poena je velika prednost za Andrijanu. Ono što Andrijana radi iz desnog stava, odnosno kontra stava i pokušava na taj način dovesti protivnicu u malo nezgodniji položaj i to upravo uspjela ovim iznenađujućim nožnim udarcem, tako da je trenutni rezultat 3-0, evo Sanja sada dobrim udarcem smanjuje rezultat na 3-1, sada će Sanja naravno pokušati što češćim napadima, ručnima, naravno i nožnim smanjiti rezultat, a Andrijana će pokušati blokirati i nogom i rukom odbijati protivniku i iz defanzive pokušavati da napravi još koji poen i da uveća dodatno ovu prednost koja je zaista velika, koja iznosi 3-1. Pogledajte, ona ovdje kada osjeti da joj se Sanja približila, pokušava i nogom odbiti, ali sada nije uspjela. Sanja je lijepo prepoznala trenutak, ponovo je ušla rukom i smanjila rezultat na 3-2. Vjerovatno će Andrijana istu taktiku ponovo upotrebljati. Evo ponovo je pokušao. Tako je. Evo sada je lijepo Andrijana iskoristila neopreznost Sanje, odnosno djevojka u plavoj opremi iskoristila neopreznost i malo neoprezan ulazak. Sanja uspjela je presvesti, znači Sanja je krenula, a Andrijana je uspjela prije poentirati, tako da je rezultat trenutni 4-2. Možemo ponovo očekivati ofanzivan rad djevojke u crvenoj opremi, dok će djevojka u plavoj opremi ili nogama ili presretanjem to odbijati i pokušavati ovu borbu privesti kraju, jer je trenutni rezultat 4-2 u korist plavi. Vidjeli ste kako je iskoristila blizinu protivnice, djevojka u plavoj opremi, Đako Zukijem u prsa, poentirala za trenutni rezultat 5-2 i zaista ovdje je izuzetno teška situacija za izuzetno kvalitetno takmičarku. Tamo onim boksovima su treneri, tamo smiju biti, sada je to malo drugačije, sada je to ograđeno, ne više kako je bilo ono pored tatamija. Tako je, sada su ograđeni boksovi. I ne smije naravno izlaziti odavde. Naravno, i na većim takmičenjima to je još posebna ograda, znači oni su u ograđenom dijelu, ne smiju izlaziti odatle. Također na svjetskim i evropskim prvenstvima uvedeno je kao u tenisu video review. Evo udarac ponovo u stomak, ovo što smo pričali o kontroli udarca. Tako, ovo je jedan taktički potez bio, Sanja je morala krenuti naprijed, Andrijana je prednjim udarcem u stomak odbila, kao što sam rekao, kontakt u stomak je dozvoljen, ali u ovom slučaju nije bio u stomak, nego je bio u kuk. Znači bio je ispod pojasa udarac, tako da je Andrijana dobila kaznu, koja naravno u ovom slučaju ne utiče na rezultat. Sanja ponovo, pogledajte kako srčano pokušava ući, ali Andrijana koja je također iskusna takmičarka, koja također dobro poznaje svoju kolekciju iz reprezentacije, uspješno je u ovim trenucima. Da li je ovaj trener tamo u ograđenom, da li je isti trener jednoj i drugoj curi? Tako je. Ne vidimo tamo na drugoj strani drugog trenera. U ovom slučaju djevojke su obje iz karate sa reprezentacije Srbije, tako da ova druga djevojka nema, znači trener, odnosno ovaj trener također iz Srbije, tako i on prilike usmjerava borbu, ali ovo je što se toga konkretno tiče obje djevojke iz Srbije. Sada je Sanja dobila jedan kontakt za povlačenje, da vidimo šta će sada biti pokušaj Andrijane i Đako Zukijem da poentira. Mislim da je promašila glavu, ali također Sanja se vukla. Kada protivnik vuče sa dvije ruke, dobija automatski kaznu za izbjegavanje borbe. Sanja ne smije dobiti više ni jednu kaznu za izbjegavanje borbe, inače će biti diskvalifikovana. Andrijana sada forsira malo klinč. Da, ostalo je neki 30 sekundi, ako se ne varam. Tako je. Evo sada će Andrijana za forsiranje, izbjegavanje klinča dobiti borbu. Znači sada nijedna više ne smije dobiti kaznu. Svjetska karate federacija je pokušala ovim kaznama za izbjegavanje borbe na najbolji mogući način motivisati karatiste da radi što bolji. Sada smo vidjeli jedan udarac u glavu koji će se okarakterisati vjerovatno kao kontakt. Znači, nema poena, da. Tako je, nema poena. Vidjeli smo da je bio malo nekontrolisan, znači da nije vladala potpuno svojim udarcem, dobila je kontakt, ali ona može imati još dva kontakta, tako da to neće utjecati na rezultat. Mislim da je odnosno ima ovoj treći kontakt, tako im nije dobio još jedan kontakt, sudija je povukla svoju odluku. Evo lijep udarac Sanje, ima dvije zastavice, 4-3 rezultat, ali je već isteklo vrijeme. Pa svejedno na nerješeno svejedno je ova djevojka prva. Tako je. Ovdje jedino može biti jedna cura sretna i trener, naravno, jer on će sigurno imati nekog u finalu. Tako i trener je svakako sretan. Evo sada djevojka u plavoj opremi je Dajana Crnoglavac, koja je... Nju dobro poznajemo, da. Nju dobro poznajemo, imamo čast
čast, znači da u ovim, među ovom kremom, tako da kažem, balkanskom karata, mi imamo i našu takmičarku Danu Crnoglavac koja će pokušati protiv Marine Radičević iz Renjanina da dođe do pobjede. Marina Radičević, aktuelna evropska prvakinja u kategoriji do 21 godine, mi 68 kg u crvenoj opremi. Znači izuzetno kvalitetna takmičarka protiv koje će Dana morati raditi. Dati svoj maksimum, da. Tako je, i ona inače iz veće kategorije, Dana je minus 55, ona je minus 68, što naravno još jedna nepovoljna okolnost za Dana, ali pogledajte Dana kako pokušava srcem da uđe, znači bez imalo straha, bez imalo respekta prema izuzetno kvalitetnoj protivnici, ušla je u ovaj meč i pokušava Đako Zukijem, znači priči i pokušava Đako Zukijem u prsa poentirati. Iza Dane sjedi Una Salman Žili, selektor juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine u borbama ženske juniorske reprezentacije. I evo sada smo imali ulazak Dane i Crnoglavac i presretanje Radičevićevi, tako da je jedan sudija vidio da je prije Dajana ušla, dok je drugi sudija vidio da je djevojka iz Srbije u crvenoj opremi prije ušla, tako da niko nije dobio poen. Trenutni rezultat je 0-0. S obzirom na meč i s obzirom da protivnice rade rukama i da se nadmudruju, vjerujem da će prvi poen ona koji dobije biti možda i odlučujući u ovom meču i da će izuzetno puno uticati na sam izgled. Pogledajte, Dana pokušava ući, ponovo ima jednu zastavicu, znači bukvalno malo joj fali, milimetri joj fali da poentira. Dok djevojka od crvene opreme pokušava prednjim udarcem zamec, tako iskoristi dužinu ekstremiteta, kao što vidimo djevojka od crvene opreme je duža i ona svojom dužinom ekstremiteta pokušava da... Dana jednostavno mora ići u tijelo ako želi pojena, a ove duge ruke će dočka. Ili mora izuzetno brzo ući, evo sada je djevojka prije ušla u crvenoj opremi i to je nažalost pojen. Ali stavno kažem nažalost jer sam naravno Dana iz mog kluba, ali izuzetno cijenim i poštujem djevojku u crvenoj opremi, naravno. I sada 1-0 i ovaj poen ima duplu vrijednost, tako da kajem i Dana će sada morati malo ofanzivnije krenuti, nadam se da neće previše srljati, evo uspjela isterati djevojku u crvenoj opremi sa tetamija, tako da će to biti kazna, ali ovo je bio taktički izladak djevojke, tako da ona neće ništa posebno uticati na rezultat. Evo Dana ponovo ulazi, ali kao što vidimo, evo ponovo ima jednu zastavicu, znači malo je kratka i zaista malo joj fali da dobije poen, a Radičevićeva to iskusno radi, odbija prednju ruku, evo ponovo dobar pokušaj, ponovo Dani fali izuzetno malo, znači Dana je s evropskom prvakinjom izuzetno u egalu, znači apsolutno se ne primijeti nikakva razlika i Dana izuzetno kvalitetno radi ovaj meč. Evo je sada mislim kontakt crvene karatiskinje jer je zaista malo jače udarila Dajanu, sudija je procijenio da nije, ali nema ni poena. Dana ponovo mora sada nogama jer je još izuzetno malo do kraja meča poentirati, da li će uspjeti, ostaje da se vidi, vrlo je blizu sada bila da poentira, nije uspjela i mislim da je ovdje je gotovo. Kao što se već rekao, s tim silnim napadima se gubi i snaga i jednostavno ta eksplozija koju ne napravi u tom trenutku, vjerojatno neće imati snage da napravi kasnije to. Tako je, nastav u borbi na početku meča, sa sobom da sam malo iskusnije uspio vidjeti da će ovdje ići se na 1 ili 2 poene, upravo kao sam rekao, djevojka koja je dobila prvi poen bila je u velikoj prednosti, jer ova druga morala ganjati 2 ili 3 poena, tako da je pobjedila, ali Danu ćemo gledati još jednom za treće mjesto. Ovo gledamo sada za treće mjesto, tako Hamza Čajić ponovo. Hamza Čajić, naš momak sa Tuzlanskog kantona iz Lukavca. I momak iz Srbije. Tako je, iza njega je trener Željko Zombra, dobro poznata imena i naše kolege klub borilačkih sportova Tuzla Simbra, tako je iz Orke Lukovac protiv Dejana Crkote, karate reprezentacija Srbije, karate klub Zadrugar Zrenjanin. Nadamo se da će ovdje Hamza biti, iako je dosta neiskusniji od protivnika, da će biti izuzetno dobar protivnik i da neće dozvoliti da ga Dejan relativno lako pobjedi, da će mu... Da, nadamo se da se Hamza odmorio, jer imao je već, rekao si da je imao već dosta mečeva prije ovoga. Tako, imao je dosta. I onda je imao problema u onom meču kada je dobio udarac u stomak, sada vidimo koliko je sačuvao energije. Tako, između tih mečeva imao je neki 5-6 minuta pauze, evo ga opet, znači izuzetno je teško. Da, treće mjesto nije neuspjeh, s obzirom na njegove godine. Tako je. Ali evo, vidjet ćemo da li će doći do tog trećeg mjesta. Tako je. Naravno da nije neuspjeh s obzirom na njegove godine, sad Hamza pokušava, evo,
pokušaj uleta prednjom rukom momka u plavoj opremi i sudija iz Srbije je pokazao zastavicu, ali nije imao podršku, tako da ostaje 0-0. Evo sada je pokušao prednjom nogom presresti, evo ponovo jedan jak udarac. Ali ovo je kuk, jel tako? Ili su leđa? Tako je, sada će sudija procijeniti da li je to bilo ispod pojasa ili nije. Ovo je jedan jak udarac u leđa, nije dovoljno za poena, ali da li će biti za kazne? Hoće, naravno, bio je ispod pojasa u leđa, tako da će dobiti kaznu, a da je bio iznad, ne bi bila kazna. Sada Hamza će vjerovatno pokušati, evo ponovo je pokušao, nije uspio. Da vidimo sada, evo pokušao i lijep pokušao, odlično je Hamza ovo uradio, sačekao je da momak plavo oprem ispucao udarac, on ga iz kontre pokušao. I povukao ga za kimono, da li je ovo neka kazna sad? Tako je, sada će to sudija procijeniti, to ste dobro vidjeli, ali Hamza nažalost imao samo jednu zastavicu, neće dobiti poen, tako da mislim da će se sam meč nastaviti, tako je, nastavit će meč, neće biti kazne. U slučaju 0-0, u slučaju 0-0 ide sudijsko izjašnjavanje, odnosno dizanjem zastavica. Tu dolaze u obzir ove kazne koje dobija tokom da li to tako je i subjektivni dojam sudije, znači svaki sudija će od svog subjektivnog dojma. Da, ko je želio više pobjede. Tako je, dati svoj glas dizanjem zastavica, odnosno glavni sudija dizanjem ruke i odredit će se pobjednik, ali mislim, evo, pokušaj ponovo vaša urama, odnosno nožnog udarca plavog borca, ali nije uspio proći. Hamza otprilike čeka, to je osnovni razlog zašto sa malom zadrškom napada, znači svjestan je da kada napadne da će ga protivnik probati presresti nogom ili rukom, tako da mora dobro odmjeriti da li smije napraviti, to izuzetno pažljivo odraditi. Sada Hamza pokušava, odnosno čeka udarac Dejana Cvrkote i pokušava nakon što ga izblokira iskoristiti njegovu blizinu i poentirati. To za sada nije uspio, baš kao i ni Dejan koji je trebao napraviti poen. Ukoliko protivnici unutar 5 do 10 sekundi ne naprave, evo lijep udarac, ulazak momka u plavo. Evo sada prošla ruka i ovo nije poen, je li tako? Sada će sudija procijeniti, znači Dejan ima dvije plave zastavice, znači ima osnov za poen, sudija će procijeniti da li je bio prejak kontakt, sudija je procijenio da nije bio prejak kontakt, tako da je dobio poen. Znači sudija je procijenio da je to, da ga je Dejan udario, ali sa kontrolom. Sada Cvrkota vodi 1-0, Cvrkota vodi 1-0 i Hamza mora krenuti, lijep pokušaj nožnog. Je li prošlo ovo? Ovo je bilo na samoj granici, evo i tamo Željko Zombro ustaje tražeći poen. Ovo je bila na samoj granici, kao što su gledalci mogli vidjeti, bila izuzetno. Da, i to bi bila 3 poena, tako? To bi bila 3 poena i borbu bi odveli potpuno u drugom smjeru. Sada nesumljivo dobar udarac prednjom rukom Dejana i vodstvo će biti sigurno 2-0. Odlično je, znači, pokušali. Dakle, Hamza ima još samo jednu priliku, a to je udarac u glavu čist da procjenje sudije. Tako je, da 3-2 bude, što će biti izuzetno teško s obzirom na iskustvo i kvalitet momka u plavoj. I sad ćemo gledati Hamzu kako napada, a Cvrkota će čekati. Sad će on probati nožu, mora probati nogom, to je jedini pokušaj. Evo, približava se i sada, znači, evo, to je poen 2 poena, znači ovo je bio poen u leđa i dobit će Hamza 2 poena, tako da je rezultat 2-2, ali Hamza mora zbog onog prvog poena napraviti još, sada ne mora nogom, može jedan običan poen sam. Tako je, Hamza je znači iskoristio lažni napad rukom, tako da se izrazim, prišao je protivniku i iskoristio blizinu i uspio napraviti nožni udarac u tijelo. Sada Hamza mora napraviti poen, a Dejan Cvrkota ga odbija rukama i nogama. Hamza traži pauzu, zašto ovo? Zbog opreme? Da, spala je oprema, tako da je pauza. Dejan odbija rukama i nogama protivnika, znači čim priđe mu Hamza na distancu, on ga odbija nogama i rukama i pokušava da na taj način privede borbu kraju i napadima iz kontre da poentira, dok Hamza pokušava da to sve predvidi i da nabravi poen. Sada je jedno taktičko padanje, slobodno mogu reći, izuzetno iskusno. Da ne dođe u slučaju do poena. Tako, iskusno padanje koje se ne može ocijeniti kao izbjegavanje borbe jer je bilo iz klinča, ali je svakako bilo padanje koje je izustavljena borba. Da. Tako je, izustavljena borba, evo ponovo prednjom rukom Dejan Cvrkota pametno, fino odbija Hamzu i tako da povećava 3-2. Hamza će možda ponovo morati nogom nešto uraditi. Sada je istjerao protivnik, ali ovo je bilo više taktičko istjerivanje jer je... Slučaj da protivnik ovako kako izbjegao okreni leđa, to se više ništa ne računa, ali tako on mora stati. Samo lice mu lice se računa. Može Hamza njega poentirati u leđa, i to bi bio poen, ali to su rijetke situacije. Ovdje je Dejan okrenuo leđa nakon što je izašao sa tetamija, tako da je to
to nije bilo ništa. Ponovo taktičko padanje, ponovo lijepo Dejan ovo sve odradio i osvojio treće mjesto. Hamza Čajić ovoga puta ostati bez medalje u Open kategoriji. Ali nema veze, sve čestitke naravno njemu i njegovom treneru Željku Zombri. Tako, ne treba ga pohvaliti jer je momak iako izuzetno mlad uspio biti dobar predstavnik. Čestitamo tamo Zombra, naravno, imaju jako dobar odnos i zato dobre rezultate prave. Naravno, iako je dosta mlađi od ostalih svojih kolega, dosta neiskusno, je uspio oba meča odraditi u egalu i izgubio je bukvalno na 1 poen razlike, što i nije tako loše. Naravno, mi ćemo opet pomenuti da je TV prenos ovog sportskog događaja su podržali Bingo Tuzla i Pivara Tuzla. Hvala im što prepoznaju. Hvala im u naše ime, naravno. Evo sada za treće mjesto rade Dajana Crnoglavac i Sanja Cvrkota. Sad ćemo vidjeti, hoće li neko od naših predstavnika uzeti medalju. Evo, Dajana nadamo se uzeti. Ponovo s ove dvije djevojke izuzetno dobro poznaju. Sanja je dosta kvalitetnija takmičarka što se tiče rezultata, ali Dajana je recimo upravo na prošlogodišnjem TK Openu imala isti duel i uspjela je pobijediti Sanju, tako da i Sanja sada malo opreznije ušla u ovaj meč. Dakle, motivacije ne fali sa jedne i sa druge strane. Naravno, naravno, svjesna da radi pred svojom domaćom publikom i da treba naravno osvjetlati obraz. Ona je to već uradila samim plasmanom i rečeno naglašava. Oni su prije ovoga imali eliminacione borbe, morali se kvalifikovati, Dana je uspjela da se kvalifikuje, tako da je to još jedan veliki u stvari ovo na kraju dana u stvari dolazi do izražaja sva ta mentalna fizička snaga koja se sakupi na treninzima i kroz borbe, jer čitav dan mora da radi i da bi došao do medalje mora biti zaista spremna. Upravo tako, karate je izuzetno naporan sport, nekada se zna desiti da rade borba za borbom, odnosno da je razmak između borbi i 3 minute. Evo jedan lijep ulazak prednjom rukom. Znači Dana je prije ovog radila svoju kategoriju borbe seniorke MIS 55, imala 3-4 izuzetno kvalitetna meča i osvajala prvo mjesto. Onda je radila kvalifikacije za Open kategoriju gdje je eliminisala svoje protivnice i sada radi ovo, znači ovo je već 7. 8. meč u današnjem programu, što naravno je izuzetno velik teret i izuzetno dobro se drži s obzirom na mečeve koje je imala. Trenutni rezultat je 2-0, mislim da će Dana sada morati probati prići rukom, a nogom poentirati iz klinča kao što sada uspijeva, ali nažalost nije uspjela, tako da je Sanja održala veliku prednost koja je trenutno 2-0. Evo pokušaj prednjom nogom, malo je falo da prođe. Evo sada je Dana malo nezgodno udarila Sanju, a Sanja će dobiti kaznu za povlačenje kimona, da. Tako je, za povlačenje kimona. Tako novog će uslijediti dvije finalne borbe. Mislim da ćemo sa tim i završiti prijedu, da ćemo se tačno uklopiti. Da, ovo naš okvir. Nema veze, ako to potrebi, mi ćemo to i produžiti. Naravno, nećemo naše gledalce ostaviti bez toga da vidimo ko je pobjednik obe kategorije u Open. Dakle, ovo je memorijalno Fuad Hadžazić Fudu. Tako je. Evo sada smo vidjeli jedan lijep ulazak obje karatašice. U ovom slučaju imamo ako se ne varam, 3 zastavice za Sanju i jednu za Dajanu. Sudija je procijenio da je Sanja bila previše nekontrolisana i dobit će kaznu. Rezultat će ostati 2-0, velika prednost za Sanja Cvrkotu iz reprezentacije Srbije iz Renjanina. Dana će naravno probati u skladu sa svojim mogućnostima nešto raditi. Sanja odlično nogom odbija Dajanu i sada rukom poentira u glavu. Imamo sve 4 zastavice, tako da je rezultat 3-0. Mislim da je ovdje pobjednik odlučen, da. Tako je Dani sad potrebna 4 poena, što će protiv ove izuzetno kvalitetne protivnice izuzetno teško dobiti, ali mi naravno treba da budemo ponosni. Sigurno će se potruditi barem 1 poen osvoji, da to ne bude sa 0. Tako je. Mi naravno trebamo biti ponosni, upravo meč završen, jer smo imali u Open kategoriji 2 naša predstavnika sa Tuzlanskog kantona. Da, Dajanu koji su kroz kvalifikacije se plasirali, koji su bili izuzetno kvalitetni protivnici, tako da možemo biti zadovoljni njihovim nastupom u svojim kategorijama. Pred nama je finalna borba. Pred nama je sarajevski duel, tako da kažem, u plavoj opremi je Anes Čongo, čempion i liđa karate reprezentacija Bosne i Hercegovine, i Altin Balta iz Ilijaša. Ali mislim da ovdje Čongo u prednosti. Tako je, s obzirom na iskustvo, visinu, Anes Čongo je definitivno u prednosti, ali kao što smo vidjeli, Balta nimalo nije za podcijeniti, iz meča u meć izuzetno kvalitetno radi i ostvaruje pobjede, tako da ćemo gledati ovdje još jedan izuzetno zanimljiv meč između uzdanica bosansko-hercegovačkog karate sporta, tako da ćemo vidjeti 2 kvalitetna karataša iz Bosne i Hercegovine. Pre nego krene borba, Adi, reci nam kako se gosti ovdje osjećaju, ima tvoje impresije naravno
generalno oko svega valja ovo sve organizovati, naravno. Ono što nas ne nađe iz godine u godinu i sinoć već smo dobijali kritike i dan, što gosti su izuzetno zadovoljni našom organizacijom, kvalitetom, kako na način kako smo ga ugostili, izuzetno su zadovoljni Tuzlom i Tuzlanskim kantonom i to moram da naglasim. Da, naravno, mi šaljemo sliku odavde. Tako je, mi šaljemo, sport šalje izuzetno pozitivnu sliku u Evropu i svijet. Evo, jedan odličan, zaista odličan, izvinjavam se, ali moram reći. Naravno. Tu smo za borbi. Aleš Oga izuzetno sa kontrolom, znači baš onako kako treba, eksplozivno uradio Mavašigeri u glavu. To su 3 poena. Tako je, upravo slično što je uradio protiv Dejana Cvrkota na početku je borbu poveo u svoju korist ovoga puta sa 3 poena. Sada može polako te sekunde da hvata sebi. Tako je, sada će vjerovatno čekati Baltu koji zaista mora napasti. Evo pokušaj nogom u stomak, nije uspio, zaista odličan uvod u meč Anesa Čonge i mislim da će zaista Balta teško uspjeti ovo preokrenuti, ali naravno ostaje da vidi jer u svakom sportu pa i u karateu naravno imaju iznenađenja, da. Naravno, ništa nije isključeno. Ono što sam nastavio, evo jedan lijep prednji udarac, upravo kada krenem da pohvalim, Anes Čonga uradi jedan izuzetno... Neka lijepo je da nas borba prekida. Tako, izuzetno reprezentativan udarac, izuzetno kvalitetan udarac koji je zaista školski i sada je rezultat 4-0 nakon osnovu prednjeg udarca u glavu. Evo sada još jedan lijep udarac, 5-0 za Anesa Čongu. Zaista ovdje imamo vrhunsku prezentaciju karate od strane Anesa Čonge, znači prezentovao nam je udarac nogom u glavu, 3 poena, sada nam prezentuje 2 ručna udarca, jedan Kizame Zuki, jedan Džoko Zuki, sada kada bi nam još jedan u tijelo nogom, bilo bi kao da smo se dogovorili, tako je, zaista lijepo radi ovaj meč, sada ću ja možda ponovo probati da pohvalim Tuzlu, tako je, Anes će uraditi još jedan napad, ali ovoga puta neće dobiti poen, naravno malo se šalimo. Trenutni rezultat je 5-0 i zaista sigurna prednost za Anesa Čongu. Evo sada ću ja ponovo probati da pohvalim Tuzlu i tu tom ću slijediti poen. Tako, evo ponovo napad Anesa Čonge. Evo lijep nožni udarac ponovo nije uspio, a sada je iskoristio Balta neopreznost i poentirao je za 5-1. Baš kao što sam rekao, izuzetno pozitivna slika se šalje u Evropu svijet Tuzla i Tuzlanskog kantona. Naš kanton kao izuzetno gostoljubiv kanton, naš grad Tuzla kao otvoreni grad su zaista lijepo ugostili sve naše goste koji su noćili, oni koji dolaze na jednodnevni izlet, ugostiteljski objekti oko Mejdanu i samom centru grada su danas puni. Svu moguću korist. Jer zamislite kada dođe 1.500 gledala, odnosno 1.500 gostiju, svi oni treba da jedu, da prespavaju, oni sav novac troše u Tuzli, znači sve plaćaju, tako da će u Tuzli zaista dosta novca i ostati. Zaista ova manifestacija je izuzetno isplativa, jer oni koji se bave i turizmom, između ostalih da, svi će imati koristi, ne samo sporta. Tako je, koji nas je podržao što se tiče jedna izuzetno kvalitetna turistička agencija. Oni su zaista prepoznali. Evo sad pokušaj nogom u stomak. Balti nije uspio. On pokušava naravno preokrenuti do samog kraja radi borba, ali mislim da što se tiče ovog meča da je ovdje rješeno sve. Tako da će Anes Čonga biti prvak, Dejan Cvrkota će biti trećeplasirani, dok Balta će biti drugoplasirani. Ostaće nam naravno još i djevojke da pogledamo. Evo pokušaj ponovo nogom u stomak, ne uspijeva. Anes Čonga privodi ovaj meč lagano kraj. Ponovo jedan, da će Anes Čonga, vidjeli ste, sačekao da Balta uradi, izblokirao i pred njim ručnim udarcem Kizame Zukijem uspio da poentira za 6-1 ako se ne varam. Tako da zaista je ponovo Kizame Džako. Balta je izblokirao i pred njim udarcem. Znači, još jednom gledalcima da objasnim, onaj protivnik koji prije uđe rukom ili nogom do glave ili tijela, znači u poentirajuću zonu, on ima poen, tako da mogu da otprilike proći. Evo vidjeli ste, znači Anes Čonga, brzi prednji udarac rukom u glavu sa kontrolom, znači uspio je svog protivnika nadmudriti i na lijep način poentirati za 7-2 ako se ne varam. Da, jedna vrlo atraktivna borba, otvorena sa puno poena i gledalci su mogli da uživaju u pravom onom karateu, ako to mogu reći tako. Mislim da su svi gledalci mogli da uđu u srž tamo karata, da shvate u čemu je poenta, u čemu je fazon, znači konstantni udarac. Evo pomenimo i sudiju finalnog meča. Tako je, još jedan Tuzlak, Muhamed Husanović, poznati kao Kore. Znači ono što treba da kažem, pored nas koji smo lideri, odnosno pored kluba borilačkih sportova Tuzla Sembra koji su lideri što se tiče takmičarskog sporta, koji sada imaju i kandidate za olimpijske igre, za svjetska evropska prvenstva, tu imamo i sudije
iz Tuzle koji zaista... Gospodin Musanović je dugo u ovom sportu. Tako je, koji zaista sa svoje strane, odnosno iz tak sudijske profesije, uspijevaju da budu lideri u Evropi i svijetu, jer ukoliko želim ozbiljan karate savez, recimo i Fikret Selman je generalni sekretar Karate saveza Bosne i Hercegovine, ukoliko želim ozbiljan karate savez, znači moraju se sve te karike posložiti, ukoliko želimo da nas na svjetskom nivou cijeni, kao što su nas prije cijenili kada je bila naravno na zlatna generacija karateskinja. Tuzla Simbre, da. Evo sada imamo i finalni meč, Marina Radičev iz Zrenjanin, plava oprema, Andrijana Vičovac, crvena oprema iz Beograda. Naravno, obje djevojke su i standardne reprezentativke Srbije, Radičevićeva u kategoriji do 21 godine, dok je Andrijana u kategoriji seniorskoj standardna reprezentativka Srbije. Sada ćemo vidjeti koja će djevojka. Nadamo se da će biti upala kvalitetan meč, odnosno da će obilovat pojenima kao što je bilo u muško finale, da. Tako je, da, još jednom gledalci, jer zaista ovo, ja bih se još jednom zahvalio raditelju Stonskog kartona koja pruža široj publici mogućnost da se upoznaju karateu, da skontaju suštinu samog sporta, kako bi ga možda i zavoljeli, kako je možda sa većim razumijevanjem u budućnosti pratili. Sada Andrijana pritišće svoju kolekciju za prestacije, ali nije uspjela napraviti pojen. Znači, djevojka u crvenoj opremi ide nešto ofanzivnije, dok djevojka u plavoj opremi, upravo kao što je radila protiv Dajane i prošli već pokušava prednjom rukom, znači iskoristiti dužinu ekstremiteta i pojentirati. Evo, ušla je prednjom rukom do glave, sudije su procijenile i dobila pojen. Djevojka u plavoj opremi, tako da je rezultat 1-0, što je možda i dobro za meč, s obzirom da će Andrijana koja radi izuzetno kvalitetan karate, odnosno djevojka u crvenoj opremi sada morati još više i još jače krenuti. Tako je. Evo, pokušaj nogom u stomak, nije uspio, sad pokušaj nogom u glavu, nije uspio i ponovo prednji, vidjeli ste, prednji udarac djevojke u plavoj opremi. Tako i to je još jedan poen za 2-0, zaista velika prednost Radičevićeve pred nastavak meča i možda malo iznenađujući da ovako jedna mlada djevojka izuzetno kvaliteta osvoji prvo mjesto. Evo još jedno uspješno presretanje, tako da je rezultat 3-0, iako Andrijana ima jednu zastavicu, ali za poen su potrebne dvije zastavice. S obzirom da imamo 4 pomoćna sudija, nekad se zna desiti da imamo 2-2 što se tiče zastavica, onda obje protivnice dobijaju poen. Ponovo Andrijana pokušava pritiskom. Uspjela je sada taktički izgurati djevojku u plavoj opremi, tako da će ona dobiti kaznu za izbjegavanje. Odnosno Andrijana će dobiti kaznu jer je igurala, to sudija procijenila, ovo je bila moja greška, izvinjavam se. Sada Andrijana mora krenuti ofanzivnije, dok će plava taktičarka u plavoj opremi prednjom rukom ili zadnjom, kao što upravo radi, izbjegavati. To je novi poen i djevojka u plavoj opremi izuzetno kvaliteta. Ako se ne varam, i sudija iz Tuzle ponovo. Tako je, naravno. Sudija iz Tuzle, ono što ne gledaš da sudije, oba dvojice sudija iz Tuzle bili glavni sudije novi. Da je u muškom i ženskom finalu. Tako je, što naravno nije zato što su oni iz Tuzle, nego zato što su izuzetno kvalitetne sudije sa svjetskom karate licencom koji će ići dalje, naravno, do savršavanja. Sada Andrijana naravno ne odustaje, ona definitivno mora probati nogom nešto uraditi, ukoliko hoće nešto da promijene, sad pokušava bacanje, ne uspijeva. Djevojka se fino brani i ja smo vidjeli, upravo što kaže, karate je visoko intelektualan sport i djevojka u plavoj opremi mozgom bukvalno radi i sa izbjegavanjem nekog težeg kontakta. Pogledajte, ponovo čeka Andrijanu, djevojku u crvenoj opremi i zaista fino, inteligentno izbjegava meč i sada je već rezultat 4 ili 5-0. Znači sigurna prenos djevojku u plavu opremu, upravo ono što smo željeli, imamo dovoljno poena, imamo dovoljno kvalitetnih udaraca, tako da smo sve uspjeli da obuhvatiti. Onaj meč je završio 7-2, ovo također ide prema tome, da. Tako je, sada je sudija ustavio meč, nije poznat iz kojeg razloga, ali nastavlja se meč. Evo, Andrijana pokušava, djevojka u crvenoj opremi, da poentira, ne uspijeva, tako da će i dalje ostati rezultat kakav je bio. Evo još jedan lijep udarac. Znači, djevojka u plavoj opremi izbjegava meč, kada procijeni, ulazi rukom i konstantno pravi poene, dok djevojka to je bukvalno, na primjer, kada u fudbalu iz kontranapada pokušavate da napravite poen, znači neka ekipa ide u napad, a vi iz kontranapada to pametno koriste i poentirate. Marina Radičević iz Zrenjanina je osvojila prvo mjesto, Andrijana Vičevac, Studentski grad Beograd, je osvojila drugo mjesto, Sanja Cvrkota, Karate savez Srbije, Karate klub Zadrugar Zrenjanin treće mjesto, dok je Dajana osvojila četvrto mjesto. Da, pomenimo još jednom ove
Dakle, što se tiče ženskog dijela, prve 3 medalje idu u Srbiju. Što se tiče muškog dijela, ove 2 medalje prve idu u Bosnu i Hercegovinu, 3 ide u Srbiji. Tako je, znači izuzetno kvalitetno. Ponovno još jednom, Anes Čongo, prvo mjesto. Tako, Anes Čongo je osvojio prvo mjesto, a Balta Aldin je osvojio drugo mjesto, Dejan Cvrkota je osvojio 3. mjesto, dok je ovoga puta bez medalje u Open kategoriji ostao Hamza Čajić. Naravno, mi koliko još imamo vremena dok nam imamo naravno još nekih 3-4 minute. Nadam se da ćemo uspjeti odgledati i jednu katu. Naime, sada će rati reprezentativka Bosne i Hercegovine i Žepče i reprezentativka Hrvatske iz Virovitice meč u finalu katama. Naravno, koliko uspijemo odgledati na centralnom borilištu. Naravno, sada tu moj kolega iz kluba pravite tami borilištu, odnosno 2 kolega iz organizacije, s obzirom da ne smiju biti ovi plavi kada se rade kate, tako je, jer se oni obilježavaju, dakle protivnik kreće u katama, tog nema i nadam se da ćemo za širu publiku uspjeti ogledati 1 ili 2 izuzetno kvalitetne kate na lijep način koji će predstaviti ove 2 reprezentativke Bosne i Hercegovine, odnosno Hrvatske, tako da kompletiramo ovaj prenos na jedan lijep način. Možemo reći zaista da je ovaj TK Open izuzetno organizovan. Možemo još jednom reći koliko je tu došlo, znamo da je 5 zemalja, koliko je takmičara i takmičarki, koliko je klubova? Preko 700 takmičarki i sigurno otprilike 100 klubova, znači ponovo izuzetno kvalitetan. Ono želim naglasiti da je TK Open išao na izuzetno kvalitetan turnir. Da, nije samo cilj masovnost da ajmo okupiti pa kakvi god da su, jer ovo jednostavno pokupljena, kao što si već rekao, krema balkanskog karate. Jer zaista velika je čast da neke reprezentacije upravo TK Open gledaju kao izuzetno značajan turnir na koji oni idu svake godine. I TK Open ostaje najkvalitetniji karate turnir u Bosni i Hercegovini sa najdužom tradicijom. Recimo da je to naravno u povodu nezavisnosti Bosne i Hercegovine, dakle 1. marta. Prije 19 godina organizacijski odbor kada je prvi TK Open pravio, odlučili smo da bude u povodu 1. marta izuzetno značajnog, izuzetno važnog praznika, odnosno datuma. Vaš klub je nedavno obilježio i 20 godina, tako? 21 godinu postojanja, tako baš kao i RTV TK, znači... Mi smo na 25, ali tu stičete nas. Tako je, rođendan sam mislio, tako da otprilike klub borilačkih sportova Tuzla, Simre, rad televizija Tuzlanskog kantona već godinama, mogu reći, zajedno odrastaju. Ja znam dok sam ja bio bukvalno i mali dječak, Ibrahim Kozić i drugi nešto iskusniji sportski novinari su bukvalno obilazili čitavu Evropu, sjećam se takmičara. Da, i Rasim Bračević tu. Tako, u Đeru, Mađarskoj, u Novom Sadu, znači išli su, bukvalno pratili su naše takmičarke u neuslovnim, možda u neuslovim ambijentu, u kombiju. Ali evo sada se to sve popravilo, evo, i naravno mi ćemo biti tu uz vas uvijek, evo možemo još samo otpratiti ovu Adi Katu, tebi zaista hvala, zaista si mi puno pomogao i vjerujem da si kako meni tako i našim gledalcima približio suštinu karatea. Tako je, meni drago. Propratio se zaista jako dobro, sve poene, sve ono, dakle, slika i ton, mogu reći da su išli vrlo sigurno za hvala ti puno. Čak smo se i na radiju mogli slušati, možda mi to drže. Meni je drago još jednom što je rad televizija Tuzlanskog kantona pružila priliku našim građanima, znači ne samo naravno Tuzlanskog kantona, jer rad televizija Tuzlanskog kantona se gleda i na prostoru čitave Bosne i Hercegovine, a naravno i Evrope i svijeta, znači što smo imali priliku da vidimo karate, znači da malo drugačiju programsku šemu, znači malo drugačiji sportski događaj. Naravno, hvala ti Adi, ovom prilikom ću se tebi zahvaliti i mi ćemo polako, nakon što ova kata završi, polako ćemo odjaviti ovaj naš današnji prenos. Nažalost, on je trajao samo sat vremena, ali vidjeli smo ono što je najbitnije. Mogu reći da je naravno ovaj prenos su pomogli Bingo Tuzla i Pivara Tuzla. Uz mene naravno bio moj sukomentator Adi Selman, hvala ti puno Adi, naravno tu je bio i moje kolege koje su pomogle kako realizaciji tako i ovdje u Sportsko-kulturnom prirodnom centru Mejdan, tu je bio za kamerom Hasan Mujčinović i moj kolega za vezu Hasan Jahić. Želim samo da se zahvalim i da će našim gledalcima obećati sigurno da sve što bude u mogućnosti radio televizije Tuzlanskog kantona da prenesemo ono što je najbitnije što se dešava na našem kantonu. Naravno tu će biti uvijek i karatea, što u živom prenosu, što praćenju vaših rezultata i gostovi našim emisijama. Hvala ti Adi još jednom. Hvala i vam. Našim gledalcima, evo, ovo je završeno i vidimo se naravno iduće godine. Vidimo se ako Bog da iduće godine. Hvala ti.
TV prijenos sportskog događaja podržali Bingo Tuzla i Pivara Tuzla.